Na današnji dan, pre 103 godine, posle trogodišnjeg progonstva, srpski opanak je ponovo zakoračio u Pomoravlje. Tog 25. oktobra, u ranim jutarnjim časovima, na južnom obodu Varoši pojavila se prethodnica Moravske divizije Prve srpske armije. Njom je komandovao potpukovnik Pešić sa jednim bataljonom, jednom poljskom baterijom i svega 4 topova. Jedini otpor neprijateljska vojska je pružila kod poljoprivredne škole i fabrike šećera. Posle savladavanja neprijatelja, Pešićeva prethodnica ušla je u Ćupriju u podne i za manje od sat vremena izašla na severnu stranu do Morave, čime je Ćuprija konačno, posle skoro 3 godine, dočekala slobodu. Sa jedinicama Prve srpske armije u Ćupriju je odmah po oslobođenju pristigla i čuvena engleska bolničarka Flora Sens, žena koja je zadužila srpski narod svojom ljubavlju i požrtvovanjem. O prvim danima po oslobođenju u svojim memoarima je zapisala, citiram: "Prolazeći kroz sledeći mali grad Ćupriju, bili smo prekriveni peškirima i cvećem, a moj konj je jedva držao venc oko vrata. Zastave su bile posvuda, a čitavo stanovništvo po ulicama. Bili smo iznenađeni kako su brzo sve kuće ukrasili srpskim zastavama. Kasnije su nam rekli da su ih danima krišu gradili, znajući da dolazimo." Kraj citata. Užasni rat je za sobom odneo više od četvrtine stanovništva Kraljevine Srbije, ostavljajući ogromnu pustoš i materijalne gubitke. U Ćupriji i bližoj okolini, prema navodima Arčibalda Rajsa, tokom čitavog trajanja rata Bugari su ubili preko 200 civila, što najverovatnije nije konačan broj. Žrtava stradalih od okupatora bilo je mnogo više. Mnoge viđenije ljude, učitelji i sveštenike, okupatori su deportovali u razne logore, odakle se vrlo mali broj ljudi vratio. Nepoznat je i broj stradalih vojnika sa teritorije Ćuprijske opštine u Velikom ratu. Neki su kosti ostavili na Ceru, neki na Kolubari i Drini, mnogi u albanskim budurama i na Krfu, neki junački pogiboše na Kajmakčalanu, neki u povratku kući, a veliki broj od posledica rata i epidemije španske groznice koja je harala našim krajem u ono vreme. Na spomeniku iza mene nalaze se imena 216 palih ratnika, očeva i sinova znamenitih Dželatovića, Ćurića, Nikodijevića, Pešića i mnogih drugih. Oni su nam doneli slobodu i obavezali nas da njihova dela slavimo i nikada ne zaboravimo. Na ovom mestu, pre 99 godina, Udruženje ratnika iz Ćuprije, zajedno sa građanima, predstavnicima crkve i ministarstva vojnog, podiglo je spomenik posvećen palim ratnicima u oslobodilačkim ratovima 1912. do 1918. godine. Spomenik koji nam govori kolika je bila žrtva srpskog naroda za slobodu voljene domovine i ljubav prema otadžbini i narodnim idealima u srcima svih njenih boraca. Danas ovde nema Arčibalda Rajsa kao pre 99 godina kada je uputio zdravicu Ćupričanima uz amanet da spomenik čuvaju zajedno sa sećanjem na svoju palu braću i sinove, ali ima ponosnih potomaka koji će to obećanje ispuniti i besmrtna dela ćuprijskih divjunaka zauvek proslavljati. Dragi Ćupričani, srećan vam dan oslobođenja.